Kuhlongozwa indaba yokuthi abaculi bamaskandi kusafanele benike isikhathi beyogcina amakhono laphana kubafundi basemavasithi. Lezi ndaba zivele emva kokusabalala kwevideo yase-UKZN la khona abafundi ade begida khona ingoma enenkosi phakathi. Abafundi bakwinyuvesi bakuvezile ukuthi kubaphatha kabi ukuthi bona abathathwa njengabantu abakwaziyo ukwenza ezinye izinto, bathathwa njengabantu nje abagxilwe emfundweni. UKhuzani ukhonjwe ngemino kwathiwa kufanele kube uyena umculo oqala ogcina lamakhono emavasithi akhulukazi e-UKZN ngoba kubonakala le video kuculwe ingoma zakhe kakhulu. Umuntu maye kusizwa sekulu